iya. Raji mual. Endok lah Pak Ustad. Aremam encan. Ngus kami 2 piring. Wih, tobas amat. Lapar jengai. Wih, ente dar 4 piring. Gimana ini, Bos? Gak tahu. Hai. Waduh, gila ini. Baik, kabur. Gak kenaun. Ya iya. Kabur. Wih, kepak. Kemana saya Cul? Cul. Hah? Tidak. Serang. Woi, aing geus kasep cenah. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam. Jangan Aceng. Jangan Pak Ustad. Bah. Udah, kamu nulis belum? Kan ku naon? Duh, naonnya? Gue anak mantul mau balik dulu lah. Geus ge aing balik. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال. Raji mual. Endok lah Pak Ustad. Aremam encan. Ngus kami 2 piring. Wih, tobas amat. Lapar jengai. Wih, ente dar 4 piring. Wih, rus amat. Ngeraji mual. Ustad belum nukun kami bajing. Ustad, ini ngaji naon gitu. Engke tenang. Gere bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ari rukun wudu eta aya genep. 1, 2, 3, 4. Woi, kitu amat. Oh, meureun genep. Eta mah 4. Ya 2 deui. Dede. Ari rukun wudu eta aya genep. Ari rukun wudu eta aya genep. Hiji niat. Hiji niat. Kadua ngahirupan cai. Heh, pan ngirupan cai. Oh, Pak Ustad, ngirupan cai gitu. Geus ulah seserian bae. Unik amat cakmat. Naon ge? Mbah banget kadua mah Pak Ustad. Ih, oh kitu. Oh lah bodoh amat Pak Ustad. Pangus ge gantian ku dia. Tadi ya. Gara-gara bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyo Ustad mah. Nuhun Pak Ustad. Geura ari rukun wudu eta aya genep. Ari rukun wudu eta aya genep. Wih, naon gitu amat. Pancen eta kitu. Didi, ari rukun wudu eta aya genep. Didi, ari rukun wudu eta aya genep. Wih, kitu amat jing. Wih, kumaha?
Hiji. Hiji niat. Kedua ngumbah banget. Katelu ngumbah tangan. Lengan sakmad. Surabawi. Keopat. Nanya nu keopat. Musab sirah. Keopat musab sirah. Kalima umbah suku. Nepi kana. Mumung cangan. Kegenap tartib. Bisa. Ento. Nyeslah capek aing. Balik.